Mwokozi, heri mtu ifuataye njia nzuri anayo mbingu. Heri mtu anaye Mungu Baba na Yesu Mwokozi. Heri mtu njia nzuri. Usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi.
mpumurireho bukeya. Reka dusaba abantu bicare. Reka dusabe mwicare abantu mwicare. Hanyuma tugiye kuzina icy'abasaza dushimira Imana. Batubwiye ngo uyu munsi ni w'amashimwe. Abasaza cyitonze, abantu basa n'abakuze badashobora kwirukanka n'abakecuru nta kibazo. Witonde ntiwihute. Noneho niba kwegera barakwihutisha. Twumva Imana mu munota mukeya, nibigera n'iminota nka 15 bagiye gukurikizaho umuvugabutumwa. Ariko witonde kandi ucurange, ntushiremo kitari, ushiremo ka base gakeya. Tuza tukumvuza ubanza ukandagire kuri base, nitumara dushima Imana muri ngaho pa amukomereza hano turenze 130 kabisa.
ariko ndasaba ko bakanda subscribe please. Asante. Bayikande kuri Muzige TV, je narayikanze.